MLA jong kamakro konstansi ba renik tanung dok tangkar. Mata kasi khandai tarik unai luar arja arpasau. Ora sam mi kami skim jong haba shit aba shai. Kani kai mel skim kadi nam tau sam arja apply arpasau. Aga wala sam shiki pai ba jong kamakro konstansi ki bakot baro shaka arkur san falak tengka. Ya kadi skim ma sam ka office cekam jong hapa makro wat. Skim ki ba MLA ulayo ban pai ba kilong ka special rural work program SRWP. Intensive Arts and Culture Development Program IACDP, Development of Traditional Folk Musics DTFM, berke Intensive Sports and Youth Development Program ISYDP. Baru kilong san penyu teli ke berkentup nadu ki jing school, ki surok, ki footpath, ki pungum, ki madan bat ki kuei, hakabede berke skim shiman. Pan nakalang juga mede ulayo ban bu karpang nakabta ki news pa arfu Hakabri bagi skim shimat pan nakalang MLA ulayo ban bu karpang nakamta ki news pa armut kinongrab ki balayo kamba khasan hajar tengka marui manalo kini ulio ruban ai kiten sab yeng shaki aspa atali kilong yeng berkiwe pa ki skim shimat an aru ye kiter misteri ki korsu jan bat ki kiwai hawa khailang baro kinong yo jengmentoy na ka skim yok sam arjar apply arusau kilong hadu kamba shi hajar ngot kuntup nadu ki rishimat ki school ki snong ki seng paper bat ki self help group akan kasi da dalang ru uba kan siding do ba klan bor malyang apa office jong BDO mo korwat ang tau ba SK bunna chairman ke MPDA ba uba prang ko par khasim yong sekretari ke MPDA ba kumjuru ki pai ba nong kersan jong ba Renington kumjuru ki khot jaga sang UDP na po mo korwat kila kebel nanti ya ke bawah yo andre kal kamslam tasna kidan bon kidau ya kiba ngim sunala kon pendap hakapor ko biang ket ko expectation jofi andre ngitip pade halaga musim ba kata kanam le chei chei ru kali be ke jongfi bat le sila yo kham kloi aru la lo kham kloi ten mer kata hal sekadar le ke jong ha ban yo kamslam kenang makan kham ne kamslam ten mer kata ngi ai kble ye ki beneficiaries ki bala ap la kamslam bat ye ki ban sayo mentah ki ban yo mentah kesngi Bar kunjuru ter hakaban nagling komiti kan yok penbet kat saya pan ai gitip hagi snong ke per hakabakin wan kat kum kitarik hakaban so ai hakabakin saya jingtip nomor rakot lang baro sin khot kalong ka basitom hadu kata nginom la pan le kata tingila penbet la nagling office kan penbet ye kitarik ki ba per nag ta snong ke per this is in part ai kublai ye kini ki balai involve hakaji penbet ye ke scheme na ke la kalong na office ke jonga nak office jong ka MPDA kampame nak office jong ka block nak kaleng ka DC office nak kaleng jong ka CNRD nang tay na Shillong na po namar ni submit ki scheme po CNRD ter kedai nak takadauru ka ba ka simpor mar kilabon ki office ha ka ba ter na ka CNRD ni submit ka wan sa DC na DC ka wan sa block bat kumta ka ji penpet bat nak office jong iro tingai ku play ki office baro tibele don banta ban perpoi hadu pagi nadap menta kasngi ban long ready ban pelat pa hak bangele on pelat pa kini scheme kumba kalong yo I kini list ke becerong hak bakadon hangto ke total amount kumba ar crore sanpeu pralak tengka ar crore sanpeu pralak tengka kabari ke total ke scheme ke bangele on pendek menta kabakan tup ya ke scheme SRWP kabakan tup ya ke IACDP kebakan tu proyek TDFM bat kumjuru nak kelengka sports kibadon lang tu barakot ya kebala thok syai ha pila bani I hang tu bat total barakot kalong kumba ar crore sanpo pralak tengkah ka slotanat kata bakal long coincident ha kita sloto bakal dei kabaret tehendrei namar bangina ai na duk kamen sem ngida kwa bani I bakan long jing mentoy kumala kran kini kino kran akmat ikwa ada long kabala bala kalong kabaret hendrei kan long ka jing mentoy yapi kibayo kene kaskiem kata kade ke jing kwa ke jing bok ke jing ruang jongi ya ke bangila ai hok si spa na ka spa kumala kran na keleng ka office yung video ya ka bagi sku tho mana keleng jongi ngim sim la tu klare haka implementation ban ong bangin ong ya ka office jong video ban compromise la kalong haka quality la kalong haka quantity la kalong haka no kam ngim ship to klare kadau kalong nomor pangi kwa bakan ngejing ice cream jogi kan long sispa na ka sispa bakan let bet cheki beneficiaries kan let cheki bare hok ban yok
lah kalong haki balang, lah kalong kisnong kitau, lah kalong haki NGOs ki bani hok ban yo, kin yo hok bet sispa na ka sispa. Kata kadi kaji angnot, hak bani lalet na kaliang jongi, bat ngak kemil lenti, bahkan ikan rung hapi ki pai ba, ba pinsko to e kaji sisa. Teng ngisa elam bakala haki ki le hakaba ngisu tharai bet baka ba wan na ka sarkar ka wan bet tanda kajing bamsap tanda ka corruption. Kata kabang kuat, batongin pendek yang kijimur kijing perkat jongi, tongin nom pensniu, tongin nom syak ban poliut dan ban penjakliano kijimur kijing perkat jongi, ban cu perkat sniu banyak ki baro. Yang ikam, hak bade bagan ka implementation, kajing penunkam ya ka MLS scheme, ngatarai, nganget, bapinyo kata kajing sisa ka badon not ka jongi, bangi kuat bakan nong sispa na ka sispa. Kajing yo kan let bet ceki beneficiaries ceki pek bak kepada hokan yo. Tiada mana kata ngat lenti, ba pipin pediangnya kena kecil sisa. Ban mam ya thau ktin ban rak kubor ka ba kumno hakaba hakajing kibla maka musem jong pir kamsha ya kata. Angis kam pik pek bak barok sego tho ya kai ya ka bangile kumbala ai certificate dak lengka office bat kini kira orang bak ke yo kata. Ngira persan ban le ya kata. Bar ngis kam pinget ya kata kecil sisa. Tiada mana kata lah kalong leseh ke jusgo ban ong ba kejing long breu tenteng ni perkhat ba haba ngangam yo kadon ke air leseh balai ba ngangam yo kadon kejing long breu kita pawat ada kejing ayawat kam sarkar ru skause ban ong ban amar ba kam sarkar ka khendia lada kadon tang si phongot bat lada si hajar ki apply kin yo tang si phongot haba kot bat ka basuse kalong ba ki khendai spa khendai phau ki perkhat baik bagi diri sebagut ki bayo ki yo da ki on ferments ki yo da ki lenti ki bakum ne da kumtai